e re go nna ka tsela tse jalo mothetso po mo godimo ga tlhogo metsotso e le metlhano ya tlaleletso Mamelodi Sundowns ba bona jalo dintlha di le tharo Mamelodi Sundowns ba bona dino di le tharo ba bona dintlha di le tharo mo motshamekong wa letsatsi la gompieno jaaka bona mokatetse ke gore le kare o tshwanetse go ka go tsenya jalo kopano ya gore o ipaakanya jang mo motshamekong o latelang monna yo wa Aritzolopega Rai me ka boyelo ba ba itumela tiragatso ya setlhopha sa bone mo letsatsing. Yeah, congratulations to Mamelodi Sundowns Football Club. Very, very good turnout, and I'm happy to see the Sundowns supporters coming in their numbers, and congratulations to them for an important win in the group stages. And as you say, a very, very good performance, very convincing at home against a very good team, a very good team, very physical, very aggressive. It was not easy, and we spoke about it even before. And I know a lot of people expected us to just walk through this, but very difficult. So congratulations to the entire club. Congratulations to this group of players who just seem to keep going and keep going and keep going. And it's not easy, but very proud of them and congratulations.